Koliko ja znam, mada bi naravno to preciznije odgovorio ministar Marković, reč je, dakle, kako bih rekao, najbenignijim opštim obavezama utvrđenim zakonom, zapravo obavezama dostavljanja izveštaja Povereniku, dakle jedna godišnja obaveza i obaveza objavljivanja informatora o radu, obaveza svakog organa vlasti, dakle da na svojoj zvaničnoj prezentaciji ili na drugi način, ali mislim bez problema na prezentaciji, ipak živimo u 21. veku, dakle objavi osnovne podatke o organu kojim rukovodi, uključujući naravno one najinteresantnije podatke za koje vi novinari, za koje javnost najčešće pitaju, dakle podatke o novcu, budžetu, načinu disponiranja tim sredstvima, platama i sl. To je obaveza koja je vrlo indikativna, to je obaveza koja se nerado poštuje, tu stalno ima problema i to je nešto na čemu sam stalno insistirao. Tako da je ovo, ponavljam, opet jedan prvi korak u uspostavljanju, rekao bih, elementarne discipline. Dakle, govorimo o najbenignijim, najopštijim obavezama. Dve su stvari notorno jasne. Mi moramo zaoštriti odgovornost za poštovanje ne samo ovog zakona, nego svih zakona gde su zapravo subjekti nosioci obaveza organi vlasti ili ljudi sa vlasti. Jer nekako kod nas ispada da su sankcije i da je sistem odgovornosti uvek efikasniji, energičniji kad su u pitanju obični, takozvani mali građani. Vreme je, dakle, da to što je ili što pretenduje da bude politička elita suočimo s realnošću. Ona treba da prednjači pozitivnim primjerom, a ako ne prednjači pozitivnim primjerom, onda treba da snosi sankcije.